Доллар 83.50'den alıp 86'dan ровно satып атат. Рубльді 93 тиындан алып 98'den satып атат, достар. Бұл жердің обменкасы тоже ушундай. 83.50'den алып 86 ровно сатат. Рубльді 93 тиындан алып 97 тиындан сатып атат, достар. Ассаламу алейкум, биздин каналдын катталуучулары жана коноктору, саламатсыздарбы? Күнгө 4-апрель 2022 жыл саат 8'den 10 мүнөт өттү. Эртең мененки 83.50'den алып 85.50'den сатып атат долларды. Рубльді 93 тиындан алып 97 тиындан сатып атат, достар. Моссовет, Бишкек шаары. Бакай банкта болсо курс 84'den алып долларды 86'dan сатып атат. Рубльді 93 тиындан алып 1 сом 03 тиындан сатып атат, достар. Бакай банк. Бұл жерде обменкада болсо 83.50'den алып долларды 85.20'dan сатат. Рубльді 93 тиындан алып 96 тиындан сатып атат. Ихсан акча алмаштыруу жайында курс мындай: 83.50'den алып долларды 85.20'dan сатат. Рубльді 93 тиындан алып 96 тиындан сатат, достар. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.